F-16 कायबदा पायलट सिरे टर्किश एयर फोर्स की F-16 फाइटर जेट अमा कायबगी थौदोक्ता पायलट अदु सिरे हाइना ऑथोरिटी न फोंदोक्रे थौदो असि ngasi बालिकेसिर प्रोविंस की बुरसा इजमिर हाईवे मनाक्ता थोकिबनी बालाकेसिर द बेस तौबा मपल सुबा मेन जेट कमांड की एयरक्राफ्ट अदु ngasi अयुक अंगनबदा इमरजेंसी लैंडिंग तौनन बहोनबदा कायखिबनी तौदोक थोफमदा इमरजेंसी टीम पुलिस अमदी मेडिकल टीम संगसिंदुना थिजन हुमजिनबगी थाबक चथरी बालिकेसिर की गवर्नर न फोंदोकिबगी मतुंग इना हौजिक फावबा F-16 कायखिबगी मरम चपचाना खंगबा ngamdri टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ना टेक्निकल एक्सपर्ट्स थाजिंदुना फ्लाइट डेटा यंगसिनखिबगा लोइनेना प्लेन कायखिबगी चपचाबा मरम खंगदोकनबा होनरी मापन सुबा मेन जेट बेस कमान असि टर्किश एयर फोर्स की यामना मरु ओइबा बटालियन कोबरा टाइगर अमदी ट्रेनिंग स्क्वाड ड्रोन सिंगबा कमान असि मखादा लई पनबा याबदी मालेमगी ओइना F-16 फाइटर जेट ख्वाइदगी यामना लैबा लेबाक सिंग मनुंगता टर्किश सु अमने हाइरी एक्टर गोकुल अथोकपमना महाकी नुपी फुरुबगा मरी लैनेना एंटीसिपेटरी बेल लौख्रे मियामना सखंग माइखंग नरबा एक्टर गोकुल अथोकपम महाकी लोइनबी सोनिया अथोकपम फुबगा मरी लैनेना इम्फाल वेस्ट वुमेन पुलिस स्टेशन लोखलकपा FIR अमग्र मरी लैनेना हेक्ट फाबा यादनबा एंटीसिपेटरी बेल लौख्रे पुलिस तगी फंगु पाउना हाई हौखिबा फेब्रुवारी 13 पैलेस कंपाउंड लैबा होटल कासलदा नुमिदांग बर्थडे पार्टी अमा मतै मनाउ यौमिनकी मफम अदुदा मखोय अनि निंगाई संगदानरकी मधुना मरम ओरगा बर्थडे पार्टी अदु लोइद्रिंगै मखोय अनि युमदा हलकी कार मनुंगदसु महाकी लोइनबिबो गोकुलना तमथिना फुकी हाइना मराल सिरी मयुम यौरब मतुंगदसु कारदगी सिंथरगा यामना थिना फुबिकी पाउदु फंगबदगी सोनियागी इमुंग मनुंगी मियोसिंग लाक्तुना महाकबो हॉस्पिटल पुखतकी हौजिकसु सोनिया पाखतपा थकतपना पिक थंदुना वाखल लैना नारकपदगी लायेंगदुना लैरी थौदो अदुग मरी लैनना सोनियागी अपोकपा वांगलेंबम गुनजना पुलिस कंप्लेन तौरकी मसागी चही 95 सुरबा लांजिंग अचौबा मनिंग लेकायदगी गोकुल हौजिक एंटीसिपेटरी बेल लौरगा लैरी CM खेमसान हलखरे मिनिस्ट्री एक्सपांशन तपथगदौरी चीफ मिनिस्टर ओइरकपगी कर्सी कोल ओइना हौखिबा फेब्रुवारी 18 दा दिल्लीदा चटखिबा चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमसान ngasi nungthil imphal da halakre adumakpo miyamna mahak ek halakpaga ministry expansion tawrakani haina thajanakhiba adudi khara taptharaba yai andaki chief minister gi khongchut asida prime minister Narendra Modi union home minister Amit Shah defense minister Rajnath finance minister Nirmala Sitharaman yauna center gi luchingba mayam amu unaraki prime minister unaba adudadi Manipur mahusagi phibam da hanjilakle haina paudambaga loinena mahakna paikhalakliba thabaksingi matangdasu pau tamki amati Manipur da lakpinaba haijaki Ministry expansion taptharakpagi maram karigino haiba chapchana haiba ngamdri adumappo center gi luchingba singna mangonda ministry expansion taunabagi wafam amata hairakpa leitabadagi matam khara tapthagadra haina launarakpani tapthagadoribagi maram karigino haina chapchana khangdragasu hauzik oriba kuki amadi maitai anigi ungkhanabagi phibam asi phana yamna ingthajaragasu center government pamliba maike asomda laktabasigi oiramgadra haina khanari मरुओइना चोरचानपुर डिस्ट्रिक्ट अमसुंग टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट लोमदा अनुभव लैंगाक अमा लाकपगी हरावबा लैत्रि मसिग सुमथक्ता गवर्नमेंट असिन मखोइकी MLA सिंग यावबा नत्रगा यावदबगी मतंगसु यामना मयेक सेंगदना लैरि इरांग हेक्तमक थोकपा याबगी फिबम लैरिबसी कमदौना कोअनगदगे हाइबगी मतंगदा कुकीगी CSO सिंग अमसुंग पॉलिटिशियन सिंग चीफ मिनिस्टर गा तोखाइना उनरगा वारी साननिंगबगी अपाम्बा सेंटर गवर्नमेंट लैरंबा याइ फिबम मसिना मरम ओरगा मिनिस्टर एक्सपांशन की वाफम मसी यौसंग मतुंग फाव सोनथगद्रा हाइना लौनरी पनबा याबदी चीफ मिनिस्टर गा वासक लौमिनखिबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अनि अमसुंग NPP की लुचिंगबा अमना पाइगदबा पोर्टफोलियो सु पिथोक्तुना लैरिबनी इंडियान कुकी मिलिटेंट सिजनरगा उरखुल डिस्ट्रिक्ट के लितांदा इरांग थोगनखिबनी नागा सिंह इहो नमथनबगी पांदमदा इंडिया गवर्नमेंट कुकी मिलिटेंट सिंह सिजनरगा उरखुल डिस्ट्रिक्ट के लितांदा तांकुल नागा सिंह मायोक्ता अतमनन इरांग थोगनबनी हाइना NSN IM न मराल सिख्रे लुबसिन थादोरक पचेरोलमन पलदुना एजेंसी की पाउना हाई फेब्रुवारी 9 दा कुकी मिलिटेंट सिंह सिजनरगा लितांदा इरांग थोगनखिबदु इंडिया गवर्नमेंट के अखनब थौरांगनी निमित अदुदा सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगना तांकुल नागा मिचंगी मायोक्ता ऑपरेशन चथबदा माइखुम उपखिबगी मरम करिगिनो हाइबा मियामना खंगनरबु वाफमनी असम राइफल्स ना मिचंग मिखाई नाइबु मोंगदा थबक तौदुना कुकी मिलिटेंट सिंगी मिचंग लेपलगा नागा सिंगी मायोक्ता अतमनना ऑपरेशन चथकी जेनेवा कन्वेंशन की आर्टिकल 1 दा यावरिबा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी चथदुना असम राइफल्स ना मखल कयागी मतेंग पांगसिंदर कुकी मिलिटेंट सिंगबो अतमनन नागा सिंगी युम मैथान किबनी
International humanitarian law na yadaba mong asi mipum khudimana condemn tawpham thoi hairi kuki militant sing maning makha tawholi haina maral siraduna NSN GPRNA kuki gi lubsina puari semdokpaga loinana security force ngi mateng loduna naga misung gi mayokta ka henba thong satharkibani haiba malem gi mipum khudimang khangnerbu wafam ni hairi Bangladeshi kunmanga kanglun kaina sanglakpagi Mumbai da police to phare illegal immigrants singi mayokta lokalakpa thorang saruka moina Mumbai da Barsova police na thibo humbagi thabak sathabada transgender kunmatho yauna Bangladeshi kunmanga phare haina official amana phongdokre police ke report amana hai Barsova gi sakul sa darga manakta police na akhanaba section thorang lokal ingaida chingnaningai oiba thong khara thengnaki mafam adu leirama miyoi khara wahung pahung chathabada kanglun kaina Bangladesh gi changlakpani haiba mayek sengna khangba ngamki Makata na investigation chathariba maramna atai atopa miyoi kaya su phakigani haibagi thajaba lei hairi senior police inspector Deepsika Ware na phongdorkibagi matung ina pharba miyoi sing adu Bangladesh tagi Kolkata amadi Mizoram phaurga Mumbai da changlakibani makhoi ayamba haukiba chahi nipa lom India gi tongan ba mafam singda leiraki Gujarat amadi Delhi na singba mafam kharada su kanglon kaina changlakpa Bangladeshi kaya marum leiri haiba khangba ngamle hairi Senapati da popi yanthatkre Senapati Police Station konba Sadim Hills Range ta ekar nipa lomda tharamba popi pambi singyan thatuna mang tagan kre popi yanthat pa duda security force forest department amadi executive magistrate yauna sathakiba drive aduda popi thabada sizinaba spray pump pipe water container amadi lowtang sang ani amasu mang tagan ki hairi UK da angang khau transplant torbi nupi ama angang unakre United Kingdom da ahan bu oina angang khau transplant torbi nupi ama angang unakre Grace Bell ko winupi ama angang khag yaudana poglak pamaramna atai nupi singa manada bomong mapunsigi oina thagi khongkap lakide nupi adu angang khag yaudaba tarbasu ovary de adumak yaurmi thawng asibu Mare Rokitansky Kuster Hoser MKRS syndrome ne haina khangnei mahusagi oiba mongda angang unabagi khudong chaba leitrbi nupi adu supnagi surrogacy natragana womb transplant to natrabadi mama oinabagi atopa lambi amata leiramde asibu nupi amadagi angang khaw loktholaga Grace Bell da transplant tawduna mama ohinaba thorang lokhutki hausik phawgi oina malemda yamna tangna thokpa thawong ama oiriba womb transplant tawbada Grace Bell gi oina pung 10 rom sangi Kumjali singani kun marigi Jun thada Oxford ki Churchill Hospital da womb transplant tawkibani malimgi oina hujik fawbada womb transplant tawraga angang unaba miyoi 30 sure masigi manungda Europe tagi miyoi ani yauri miyoi 30 asiba nupi dagi angang khaw loktholaga transplant tawkibani handaki matang asida asiba nupi aduna angang khaw yauna tongan ba haksangi organ manga kathok lambaga loinena miyoi manga da chawna kanaba phangalamki UK gi ahan bo oina London da leiba Queen Charlotte and Chelsea Hospital da angang khaw transplant to nupi na angang adugi maming Hubo Powell kawi polokpa matamda angang adugi arumba 3.09 kg oi haujiki chayol taralom surbu matamda angang adu thoidokna khudong thiningai oidre chahi kun mangarom chupna womb transplant gi matangda research tawdunu lakiba professor Richard Spit na hai yamna tang thokpa thong oiba tarbasu kanagumi nupi kharadi angang khaw yaudana poglakpu yawi womb transplant gi thong asi mai paklabanina angang khaw yaudana poglakpu nupi kayasu mama ohenba ngamlagani malem gi tongan ba mafamda paksan sathariba in vitro fertilization IVF ki thorang puthoktrine gi mamangdagi womb transplant tawnana ba thorang lokalaktun lakibani kumja lising ama chamapan humphudagi lising ama chamapan marifu fawba sa makhal kharada womb transplant gi changyeng tawdunu laki kumja lising anida malem gi ahan boina Saudi Arabia da masagi chahi 13 surobi nupi amada womb transplant tawki adubo nauna transplant torpa angang khaw adu numit marfu 18 gi manungda amuk khanna lokthokpa taki Manipur da athubada Sports Science Center linkhatnaba MOU sign tawnaragani Manipur lenga ki Department of Youth Affairs and Sports na sinduna ngasi Khumalapak Sports Complex ki indoor stadium da sanaroi singi numit lisingani 13 pangthokre thorumadu da Minister Govindas Konthok Jamna Chief Guest Secretary Youth Affairs and Sports Naurem Pravin Singha IAS na President Oiki Wangkai Assembly Constituency ki MLA Thangjam Arun Kumar Youth Affairs and Sports Department ki Director Dr. Mayangbam Bito MCS Olympian Hockey Sanaroi Khetri Mayum Thoiba Singha CRPF ki Commandant Kunjarani Devi amadi Manipur Olympics Association ki President Sunin Elangbam su Guest of Honor oina sarugyaki thorumadu da wangang bada Minister Govindas na haiki sana khonibagi khutangda Manipur na leibak asida lemjaningai oiba mafam kandrun lagli tongan ba international platform singda Manipur gi sanaroi singna India gi mahut sinduna saruk yari basi sauthuk chaningai ni
लेबाग असिगी ओइना ओलंपियन मसिंग ख्वाइदगी यामना पुथोकपो स्टेट सिंगी मनुंगदा मणिपुर सु अमनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिटेंग मखादा स्टेट असिगी ओइना नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लिंखतुना साना खोनेबगी लमदा हेन खुमांग सौक्सिनदब थौरांग कया लोखली अथुबा मतमदा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर अमसु लिंखतपगा लोइनना साइंटिफिक ओइबा मोंगदा ट्रेनिंग सिंग पीनबगी थौरांग लोखलगनी इरम असिग मरि लैनना चयोल अमगी मनुंगदा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU खुरियक पिनरगनी मांग मखाताना हाई स्टेट असिद स्पोर्ट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेमकटनबा प्रोपोजल अमा मिनिस्ट्री ऑफ डोनर द पिसिनक्रे चीफ मिनिस्टर गा तानरगा अथुबदा स्पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग सेमकटनबा थौरांग लोखलगनी सानरोई सिंग पुनिंग थोगटपगा लोइनना तुंगी मिरोलदा इथल पीब ओइन चही खुदिंग सानरोई सिंग नुमित पांगथोक्तुना लाकपनी हाइकी थौरमसिगी मरि लैनना मणिपुर चीफ मिनिस्टर वाई खेमचाना सानरोई सिंगदा याइफा पाउजेल पिरखरे